Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka sur kinong maulai hanne kasngi hak jinga kendo bad menteri rangba ka jela konrad sangma kala yang skam hak nong rem jong ka jing dawa jong ki ban wengkam shipor lane suspend hak ktin pareng ya ki pulit ki badon kti hak ban wan hirtma bat siat yap ya General Secretary Barim ka HNLC ba Cheris Starfield, thank you ha kabalajia ha ka khatlai tarik unailar ar hajar ar puway kani ka kanhun kala ai por shitayo ya ka sarkar ban wengkam shipor ni suspension ha ka tin pareng ya ki pulit ki badon kti kila ongru kumno ya ki pulit basya kni suloy marmar ka sarkar kalapan bena ban wengkam shipor ni suspend ya ki Katba yakini ki badon kti ban shim ya kejing imbreu hadu manta kimpat le ai. Alright, dan katu kat ni ke ba ngila hun. Henry kemin ke bang impat senguhun ke dei hala ke suspension ya gitu ki pulut ki badon kti khamtam ya u DSP u SP jang ke East Giant Hills bar kumjuru jang u DSP DSP jang ke SP City in charge. SP DSP SP Shillong City in charge ki bolong ki khmat ki bayalam ya kan ke tim ban lej ban bersiap yap ya ba shirya sapa dang kejing tiapang te habai dei bakani kat kum kejing karan jangi bat ki hek sarkar ha kejing lam jong chief minister ngiladap kran sai bangim hun ya kani haladaf him pat ay ka suspension ya gini kamar gidi gimin ki badan keti ya kani ka kam dan nagaliang kejongi ingi stick ya kani namar lada la ban self ya kani ka songsuk songsain kan wan hapok ka mulai ka songsuk songsain kan wan hapok ka East Coast Hills bat ha ka rikasi jentia hi brokaway te kani kedai ka demands ka ba ngimpat hun bat ni kan penting naruh hang ba nagaliang kejongi ni ai puar ya ka sarkar shitayo lada kampala ban le ya kani ka benta kamot nagaliang kejongi ru ginum la ban ong ai ya ki bami hadian jong kata tekani kadi kejing diman kejengi ke ba bolong concern do concern do naga benta kani kejing e ke bangi kendu pok mulai te habidi bekani ke benta sesisi nga penpau sapi lembagi pres ba ni ai puari ke government shitayo ban pendap ya kani ke kam namar ba destang kani ke ban penhun ber kan pen museum ya kipat ba nang song tong kesnong mulai namar ba kani kejing e brok khai mendai bangi ngi mulai kisna jing kulmar Ndi mo mulai ba warak yang benthut yang ni songsuk songsai. Dei ke sarkar lembaga police department ke warak yang ni jing ba ka salong hadu kat ni. Jing lembaga jing lek jang ke police department lembaga kat tu kat ni kilang yong. Kalau poi hadu kat ni jing ba ka ketak lut ya ka stien barok kawai. Hoi gitu giwe ki isu ki bangilakaran hoi labyang kat tu kat ni. Hari kani ka dei ka hakmat do ba ngimpat hun hadu mentah. Namar kani kebu jeng ya ginang lam sedang kebu jeng ya ginang lam sama kebu jeng ya ginang lam sang balang namar ba habang man song sain kini ke hapsim ni jengket kli te ka sarkar ka hapsim jengket kli hi kan menta ban ra song sain henry ki ong bikin up ya kata karai hadian ka suspend ya kata karai bakin suspend te ngimtip ngoi pi ngimtip te ya kani karai ka bakumno tang ba nakal yang kejongi ngikwa ba ya ke jing bisa ka bahok namar bah sistem filak penting sistem pelatih kenapa fidan keti bersiap yap yo beriau benduk no mesin beriau tu lah penting kenapa begitu beriau gede ba gidan bentah ikam bean bersiap beriau hadu benduk no mesin beriau dekat song kejing start jeng government nakal yang kejongi ngiladap stres dia kata ke bentah dia kata kejing ai puan ngiladap ongi pinu mene ni ai puan stio ya kani ke bentah ngin sa ha kejing start jeng ke sarkar tang ongi pi te henry ngi susun ai ru namenta kita gilong kepa ki kena samla ki beya dan benta ban warak song san pok mulai sarkar ka di musutuk kan kat no kini kisah jeng beli kimi sesurau namar ki kwai ka jeng so namar ba warak jeng kan ni ngoi pi ke police department lembaga ni kilang yo Hadian arkanta bangilaya song meeting mat ka hun jong CM mat ki minister jong dekat mat chief secretary dekat mat ki NGO borok jong kemulai ki kemulai tan bar ki punthum adu ira mas nong skip krisnong hakawi kasur jong ki mulai te kajungi ni ni di pansai mo ni wan man submit bet ye gitu ki jingdawa kajungi ni wan man submit itu jingdawa ki nomor ndom kabala simrai hakajingilang kaba menin kesengi hadu ibeje hang taya ko mulai medabki indoor sports halan bat ngilayo ban ya pensno ya gitu ki
jingdawa na kaliang kisur ngemulai kejungi. Bat kamtam ka poin ka bahmat do kalong ba ka sarkar jela ka deban suspend shwa ya kitu kipulit kiba involve ya katu ka jing siat yap ya iba si halai tarik. Namar ngi ba sarkar hadu menta ka klem simla le ya kitu kipulit kibala siat yap kibala kala kita kinong peniap beriu. Ila ong ya ka sarkar ba ka deban pengat kes iki haka criminal case. Bangil ong ya ka sarkar ru balai ba ka suspend penban ya kitu kipulit kasih kijungi ki bahasa kini itu ya ketuka kali hang tu po mulai makan ro. Teh ha kaju kapor usiam haba u ajing keren na kalian kajung ulah panpor penban nangi lai banai ulah ong penban ban aipor ba kandon ka inquiry hapo lai banai ba ngin sayo ban simpat ya kirai ban le habidai begini kibudon keti tengi ngila keren mana 3 months for 3 minute shoot ngila ong mo 3 months for 3 minute shoot. Okay. Ai ba kata inquiry kan yat in their own course. Henry ni pat ngi kwa. Ba kani kakam kadai ban penstat no na kalian sarkar ba kadai ban suspend no what shwa ya kini ki brio. Kanang ba kanum don kanu ka tamper lani ka jingno silang. Lani ban let's say ngala dong ban monitor na kalian ka government happy day bakan inquiry. Dena ni kada bakan don kata ka fair trial bakan don ta ka fair inquiry suspension no ya kideki pulen ki badan keti ba peniap ya iba sia to elektrik ba sakawai ru ko ban ong hakani ka por ba ngila ban syai mana ya UCM ya udipti CM ya ki minister ki badan lang tu ki ba fair jong ba randik ton jong ba hamlet doling kaya ka bakam ketak susu yang ni kastur kinong mulai ni klem wan na ka emotional hang ni mo ni wan na ka jinglong ka jingdon ka jingkit kli iwei na kinong sunong jong sunong mulai ka jungi nado ka mensim ka jungi bahaka por jong ka pandemik ni laong meneh na ka basai u UCM ni tre lang bat ka sarkar ni tre lang haka por lockdown ni tre lang ka sarkar kundu jing habis di vaksin ru kirang basnos ka trisnong ru ni tre lang kapor lockdown ru ngi lang. Kat kamulai ka bahe le ladang ngi tre lang. Kan bu jeng ka sarkar ngilak kedau. Bat ka basnusi pat kalong ba. Balai pat lada wan peniak beriu apo senong po thau apo mulai ka jungi. Ka sarkar ka kamsim la ki pulit kimsim la kanjok tien pat ken. Ya ki dar basnong jungi ya orang ba senong suka trisnong jungi. Dina kalian ka jungi ngilayang sambat mena bat hadu ni ka por klimat ka mamta bangin bu bet da kata deadline Shita yo, balada ka sarkar, kamla ban suspend, ya kini kipulit, kibadon keti, kiba peniap beriu, pok senong pok tau, haka senong jungi pok senong mulai, nginum la ban simenta kata peace committee, jong ka sarkar jelah. Kaji kran hingi kam stress, kalong naga benta kini ka suspension. Hoi kili thu bai kini ka judicial inquiry, kila ada ban thung. Bad ya kini en head lingba dau chairman jongka MHRC ya kini ngilalong welcome na geleng jongi hari ka benta ka baar hak bang layo ban ikran khamsani bha kalong na ka benta kini ka jing suspend udipti CM mane ula kran ba ailat ba ka jing rocket kan yak sakmat bad ngin sa ya kran ni kita tingi ngi ko ban kli ha ka kendon an ka bakumlo andau what provision ba ya ubre menta habalalap ba ulah peniam ailat iu ban lek service ailat iu ban uniat serum seneng penlong jitokit basakem iu ngi ko ban kli ya ka government ha ka kendon an ka bakumlo ka IPC ka bakumlo la peniat lai lot ya uni unong peniap la ni ya kini kinong peniap ya uba Chesterfield ha ka tu step jong ka khalai tre tengah ko aru ban ong ba ha ka jing sisa nagaleng jongi ngi kwa ya kata ka independent inquiry yang ni ka judicial inquiry ka bakhoi bayat runti ngi suthu ba kumbalong menta nada hapok kasang usop udang don ka bumut barok nya pud lang tingi ngi dawa om barok khat kitu ki policeman ki balek ban rate ya ka yeng jong liet Chesterfield henry ya arngut kata kamur SP jong East Chanchahel bad yo SP bashim charge ya ka Shillong City kini arngut dai ban suspend mardor
But daladap suspend, conduct a inquiry kan yak khu yaranti. But daladap yak inquiry. Ladalap baki don kiti umday tang ba lapan stom tu terminate sendon nakakam. Wen sendon iki nakakam. Namar baki diginom penyak beliau. Beliau kan kan yak siliang keman. Kumbang nilai kayak word mana kan kalau apply yaki police apa mau kena post. Dia mentah dia apply word yaki nehi kejuk beliau. Tenang yang jongi haji syamneng lai kran berusia amro. Syapang kajing ong jong bah haji syang ngem syamla kwa bangin ham ini pasan. Hapo kinu inu lokaliti. Ting ngilai kran direct UCM. Katu kajing set yam kamdai kadai ke kajing set yap on spot yau ulet Chesterfield. Bat kajing kidnap ya arngut kikun kijong kadai ke gitu. Wang ngingim semua kwa. We don't want to create any harm wang. Tiga ke baku mana. Tinging lah tapi kapertai kasaki baya ubah Chesterfield. Thank you. Lapan yap da kini ki mencono uniform. Tinggi semakran ya berhaki pulen. Justice nak dah kadi kaji khat no jong ubah Cheris. Jadi terdaw weng shua ini soput. Om beroi ki mekhle police nrai weng ki di balik operate hatu ke step. Tenang leng jong ingla kren ro yu menai wat yau CM. Henry sum lajang. Ngila keli. Ngil hatu kani kabdai ka filo jong intelligence wing ke jong pi. Ya ki khon kenok bagi digi security. Kaya kajing ngilai keren nang leng jongi mana. Na bangla shani hakaju government, leng bagani government lawan rakyat u. Kaya kajing u napok malai kutan masal hang ne pok sekretariat lani hang no ga me je keren. Digini berkhot ngisu thu bar ngitip kadai ka pre plan. Ban mada lani ban peniap yau ba cheris. Tingingi penpau kajing sosik thang ban ngi ban biang sisien. Namar bakar kerja kerana menaiki orang bah ngin namlak ban sim will look this matter ngin sasim ini kakam hadir kat tukar nepor tengingi orang bah maphiru dang pej ini kakam ngiru ngin pej kajing pej jongi galong bah ya upulet lani uniform CRPF lani uniform police ngin nampat kuat bani i menta hapo kadong tanjing mulai lada pila pendikna la suspend gini ki arngot ki nong yelamik di operation ngirungin pendikna baka syong ngan lani bani ngin ya terlengkap yang sehisin haka khasan terik haka por ba bom usir pi ya kakali jong reporter lani kakali jong umopor haka bom hak tu ngamit kasang ke huriura haba kino hilam jong kasur kinong mulai leng bagi dikhot jong HWC lasaki kamet jong kirum tagdang jingem namar baki bom kini ki CRPF ki basyok khawyang Tinggi hadin jong kato, hakas ngi kebabut, don tang kilong kemi don tang mangi perikasi kara, para nong mulai. Kam semua don nono huriura, hado menen biar don no huriura. Tengah kuat ban ong, ban asyoy ko. Ba kilong kemi jong song jongi mulai, kiseng samla jong song mo per lanik dorbar snong. Hado mangi kiseng balang. Ngi kami yo sutunan. Ban yo ya kadur hapreng jongi ban yo ha kabaku muni kapor ya kadur jog pudet. Ngila ban ong ba tang mangihi ka syong susungan kandon tingi syu apil syabarok hat kumbala apil dorbar snong bangin yele bandon ya kata ka jimbolan tia haman laki jong locality kumbala penbala menin ka nongkuar kandon ha nongkuar ke euro help nong lom tangata ka jingsup kandon baik government ko ong bab ki pala ban le sendat mentah teki ong pangin hak ban pej kat tu kat ni ki kilat kilenti kat tu kat ni ki kandon te Ngin ai lat kan sitio habi di bai tai benta kan e yu sitio benle itai benta la da yo wa si tang si phang trum tram tang lai minute ma ala benle ti ta tang suspension te dan jing e yu sitio to la yo la slam man di begini ke jing e ke bang ye kendo menta ke baki pai ba ke kendo tang koi pidi belong clear ngim sim la sna ngim sim la thau daw ngim sim la pungklu mar snong man ngim sim la kwa hidu ban ong bakan dan song sok song sai ngim kwa ru bakan dan ke komunal ha habi di bakan ke bentang
Damar kini kejeng kawan gede lembah ko mengeladap keran mene. Degi police department hi ki batau jeng kelmar. Henry kini kejeng ke baong kejeng pemdan ke song suk song san. Ngi para kasi ngi para bai em hani hapok Shillong City ngi ki bro ki beri hapok kene ga jela jeng ki em song suk song san. Henry batong ba kan create syaka komunal kum kata kamdan ra kum kata. Kani laban ong no ba kani hi kejeng kami datang ke dapat kini ki police department hi kisnalenti ban wara jeng kum ni. Ban wara ya ke peace mo ban tempa ba ulong sensia buat capable ku unong elam jong ka setiap mereka lihat bang ile i kini kendak sengiru bagi don ki bakwa ban penhe ya kini ki issue mo maka ni ki issue hi kadai ke badang la ban sol na ke setiap mereka lihat ke jungi badang la ban sol tu si minister tingli i ki national news kelas sedang ban tap ki video ki jungi nang ni ban ong bang ila long komunal kata te ni kentat emo habide kata kanum don kum kata te ngisu kwa ban appeal pat ken ya ki pat ba ki politician ru ngi man keniru ki sedang man tap ki FB man sawan ka Kashmir man sawan ka presiden rule kata kam don kita ka ditang ka konspirasi ban penting kan smit ki beri ki jongi hang ni dan rai kumal om ini mane sang samalam pelum presiden bangim dan komunal ban no kata ka di ban sya ngiru ngi kwa ka peace rai ka bang ilai kan sya pat bu human star kolong ba fulfill ki demands ke jongi kata hi ka deka La kumno hangi hi kani kecing le ko raja khalai terik menstat tangir kadek kekeran kan dai te bat ko le ada ko wot kalau koordis kena koordis ak telani kapri plan kanu operation kanu long kumle bat ke ba ngimla ban pediang ada wei beriau hakmat babun balang ura andang dekatari pisot lagu kuli kata ngimla pediang andang do kam sidong bon basai teri kemudian disian lagu kuli kami kata ada wei bala keluar ura dekatari disian lagu kuli kata kumno ngile ngicip jadi polis lu bala teri ya wei jual bara tang dekatari ban ong masiat na dukuli jika padha nomor kita kalau so kadai sisa ke crime kalau serius kita kalau penhot ya ka cingsco jong kena mula jingle tombor jingle runbor jong katu kini polis jadi cingsco jungi kuat la komdo haba kanu haba uno policeman no policeman lani a group of policeman kuat benda sufi ka pledge ka baki la pla ha chua baki long sipai hadian ke lapas training dia hapsim ka pledge ka kalau mandatory ki umdai balik ka pledge nang tangi don service rule ka ban ki nalor kata lahikai ki kumno bakin page ka CRPC ka bakidan nak cuci malah ka arsa kenta CRPC ngai pietip ka CRPC ka ba ka don nak pulit malah ka arsa kenta dan utawa bale CRPC belum kriminal udah benjo ka dia punishment ka dia punishment nak cuci haba uno wara ka dia dispute ya kemudian ka tip khama balik action dan kata Tong dia pai ke wajah setia.